Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je krajnje vrijeme da se građani ponašaju najodgovornije moguće zbog prisustva koronavirusa. Zemlje članice Evropske unije ni ovoga puta neće menjati listu zemalja čijim građanima je dozvoljen slobodan ulazak na teritoriju Schengena. Apple je predstavio svoj najnoviji izum, telefon iPhone 12, čija je vodeća karakteristika super brza 5G mreža. Policija Severne Makedonije je u roku od 24 časa kaznila 624 osobe koje nisu nosile zaštitne maske. Uhapšeni su SG23 i BM37 jer su putem interneta preuzimali i skladištili sadržaje dečje pornografije. Britanska bomba iz Drugog svjetskog rata eksplodirala je danas u trenutku kada su je mineri mornarice neutralisali pod vodom.